Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Felenga Kwaya. Dore ingengo z'ingenzi twabateguriye muri aya makuru yacu yo kuwa kane tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu mu bihumbi 2025. Mu Burundi ikinyamakuru cy'abanditsi Yaga kizwi cyane cyane mu biganiro bikundwa n'urubyiruko cyahagaritswe by'agateganyo kuva kuri uyu wa kane. Kubera iyo mvo inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yaciye ifata ingingo yo guhagarika iby'agateganyo ikimenyesha amakuru Yaga. Mu Rwanda ho haravugwa urupfu rwa General de Brigade Frank Rusagara wari mu kiruhuko cy'izabukuru, yitabye Imana mu ntangiriro za kino cyumweru aguye muri gereza yaramazemo imyaka 11. Inteko nshinga amateka y'Ububirigi yahagaritse ibikorwa by'inama y'abahinga yigaga kuri jenoside yakorewe mu Rwanda. Amashyirahamwe y'abacitse ku icumu yabyamaganye. Iyo baje umuntu kwibuka no kuvuga ko baba bamuje kubaho, twege batubuje kubaho no kutubuza kubesha abacu, cyane cyane ko iyo bakoze ibintu nk'ibi ngibi bihungabanya abarokotse bari hano. Tubafite kandi n'ikinamico urunana muri bino biganiro bihagarariwe na Mark Niyonkuru. Aya makuru yacu tuyatangirire muri Turukiya. Abategetsi bo muri icyo gihugu bakomeje gukurikirana ibitangazamakuru mu gihe imyigaragambyo yo kwamagana ifatwa ryuza ku isonga mu bahanganye na Perezida Erdogan rikomeje. Birukanye uyu munsi umunyamakuru wa BBC Mark Lowen wakoreraga Istanbul. Ejo kwa gatatu yatwawe ku biro by'igipolisi amara y'amasaha menshi. Baza kumubwira yuko yirukanwe mu gihugu kubera icyaha cyo guteza inkeke ku mutekano w'abaturage. Amwe mu mateleviziyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yasabwe kuba ahagaritse by'agateganyo bimwe mu biganiro byayo cyangwa se ibiganiro byose. Inteko nshinga amateka y'Ububirigi yahagaritse ibikorwa by'inama y'abahinga biga kuri jenoside yakorewe mu Rwanda. Inama yari imaze imyaka 5 ibera buri mwaka mu nteko nshinga amateka y'Ububirigi. Ibyo bikaba byababaje amashyirahamwe y'abacitse ku icumu n'abari baserukiye u Rwanda muri iyo nama. Babifashe nk'igikorwa cyo gupfobya jenoside yakorewe mu Rwanda. Ni inkuru ya Alain Majesté Barenga uri i Bruxelles mu Bubiligi. Igihe twabasanga mu kibanza barondeye igihuti nyuma yo kwankirwa gukorera ayo n'amashinga abateka y'Ububirigi isanzwe ikorera. Abahinga batandukanye ku Rwanda, amashiramwe y'abacikacumu ba jenoside yabi y'abayahudi, y'abacikacumu ba jenoside yo mu Rwanda ibuka na bamwe mu banyarwanda baba mu Bubirigi na bamwe mu Babirigi baje kumvira iyo nama basa nabumiwe bagaragaza n'agashavu. Eugene Twagira Umutabazi arongoye ishiramwe ibuka y'abacikacumu bo mu Rwanda ishami ryo mu Bubirigi yasabye Ububirigi kutavanga politike no kwibuka abahitanywe na jenoside. Iyo baje umuntu kwibuka no kuvuga ko baba bamuje kubaho, twege batubuje kubaho no kutubuza kubesha abacu, cyane cyane ko iyo bakoze ibintu nk'ibi ngibi bihungabanya abarokotse bari hano. Igor Cesar aserukira Rwanda mu Budagi hamwe no mu ishiramwe rya Buraya yari yitavye iyo nama n'agashavu kenshi yagize ati kwibuka bizokorwa zakomeza gukorwa, abatagushigikira akagira n'abagushigikira, ariko ukuri guca mu ziko ni guca. Inama nshinga amateka y'Ububirigi mu kwisigura byabamesha makuru kwicatumye yabuze iyo nama ariko uno mwaka iyo nama yo bafatanijwe na politike y'u Rwanda aho batanga karorero kumutumira asanzwe mushikiranganje umwe rw'abanyarwanda Jean Damascene Bizimana bagiza kugira propaganda ya leta ya Kigali yari yatumiwe mu batanga ikiganiro. Bruxelles mu Birigi, Alain Majesté Barenga.
tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM rivuga yuko abantu bagera kuri miliyoni 28 bugarijwe n'ibura ry'ibiribwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. PAM ivuga yuko uyu ari umuhigo uciwe muri icyo gihugu, harimo n'abagera kuri miliyoni 2.5 biyongereye muri aya mezi 3 ashize. Iki kibazo kandi kibasiye cyane cyane abari mu burasirazuba bwa Kongo. Kwiyongera kw'imirwano nako nyine kuri gutuma ubutabazi butabageraho. Mu Burundi, ikinyamakuru cy'abanditsi Yaga kizwi cyane cyane mu biganiro bikundwa n'urubyiruko cyahagaritswe by'agateganyo kuri uyu wa kane. Iyi ngingo yafashwe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu Burundi, Sense ivuga yuko mu 2022 igihe ishyirahamwe Ajebudi ryatangiye Yaga ryakaga uburenganzira bwo gukora ngo haba harimo impapuro za magendu. Ni inkuru ya Gildas Ihundemundu uri Bujumbura. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane, Esperance Ndayize yarongoye inama nkuru icungere imenyeshamakuru Sense yavuze ko ishirahamwe Ajebudi ikimenyeshamakuru Yaga camuka ko ridafise uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro butangwa n'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati. Ariko asigura ko muri dosi iryo shirahamwe ryatanze muri Sense muri 2022 igihe ryariko rirasabira uruhusha Yaga ngo ryashizemo urupapuro ruri ku mukono w'ubwo bushikiranganje. Sense irufata nk'ugwa magendo. Kubera iyo mvo, inama nkuru ijeje kumenyesha amakuru yaciye ifata ingingo yo guhagarika iby'agateganyo ikimenyesha amakuru Yaga gushikaho kizoshobora kuzana urupapuro rwemeza ko ishiramwe Ajebudi cegukira rifise uburenganzira bwo gukorera ku mugaragaro mu Burundi. Bamwe mu bamenyesha amakuru bumvise iyo ngingo bagize amakenga, aho bibajije ko koba rukuburabuza ibinyamakuru vyigenga. Ariko Esperance Ndayize yarongoye Sense yabandanije asigura. Rero nta kintu cyo kugeza kirimo, turifuza yuko ibimenyesha amakuru byose bikorera mu Burundi byokora hisunza amategeko, kandi turifuza yuko n'ukuri hoba ibimenyesha amakuru byose byo bifise iteka nitekane bikora bizwi n'amategeko. Twavuze muri ingingo twafashe yuko mu gihe kimenyesha amakuru Yaga cerekanye ko ubwo rupapuro cyazinye muri Sense by'ukuri ariko ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu bukemeza ko ubwo rupapuro ariko icyo gisura gukora ukuri kwano. Nta bintu byo kujuragizira birimo, ni ibintu byo kugira ngo dushire urutondi mu bimenyesha amakuru. Mu itangazo rigufi ikinyamakuru Yaga cashize habona kivuga ko iyo ngingo cayumviye mu binyamakuru, kimenyesha ko kigiye kwegera inzego za Sense kugira gihabwe umuco. Yaga ni kimwe mu binyamakuru ifise imbuga zikurikiranwa cyane mu Burundi, kikanakundwa n'urwaruka. Nko ku rubuga rwa Facebook, nico kinyamakuru conyene mu Burundi gifise abagikurikira baba ibihumbi 600. Gildas Ihundemundu i Bujumbura. Mukomeje kumva insamirizi ya BBC Gahuza Miryango. Tugeze ku isaha ya saa 10:37 hano i Londres mu Bwongereza, no kuvuga saa 12:37 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turajya mu Rwanda ku rupfu rwa Frank Rusagara. Samirana radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane, radio yacu dukunda cyane. BBC Gahuza Miryango. Reka tubanza ariko mu Misiri abantu 6 nibo bemejwe yuko baguye mu bwato bwari butwaye abakerarugendo bukaba bwararohamye hafi y'umujyi wo mu Misiri wa Hurghada ukora ku nyanja itukura. Ibiro bihagarariye Uburusiya mu Misiri byavuze yuko ubwo bwato bwari burimo abantu 45 bose bafite ubwene gihugu bw'Uburusiya. Abategetsi baho bavuga yuko abanyamahanga 39 aribo barokotse. Iyi ni impanuka ya kabiri ibaye muri iyo nyanja itukura mu gihe cy'amezi 6. Tujye mu Rwanda. General de Brigade Frank Rusagara wari mu kiruhuko cy'izabukuru
yitabye Imana mu ntangiriro za kino cyumweru aguye muri gereza yaramazemo imyaka 11 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gusebya ubutegetsi no kubwangisha abaturage. General Rusagara wari wujuje imyaka 70 y'amavuko yari ashigaje imyaka 4 gusa muri gereza, dore yuko yari yakatiwe mu bujurire gufunga imyaka 15. Muri uru rubanza Rusagara yaregwaga hamwe na muramu we Colonel Tom Byabagamba wigeze kuyobora umutwe w'abarinda umukuru w'igihugu. Ni inkuru mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Inkuru y'urupfu rwa General de Brigade Frank Rusagara yatangiye kumenyekana mu ijoro ryakeye binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Gusa umwe mu muryango w'uyu musirikare utashatse ko umwirondoro we ujya agaragara yabwiye BBC ko Rusagara yapfuye kuwa mbere, ariko umuryango ukabimenyeshwa bukeye. Uyu avuga ko hari hashize amezi 2 uyu mugabo w'imyaka 70 ari mu bitaro. Uyu wavuganye na BBC yavuze ko umuryango wemerewe kuba ari wo uzashyingura uwawo. Mu mwaka w'ibihumbi 2014 nibwo General de Brigade Rusagara yatawe muri yombi aregwa ibyaha birimo guhindanya isura y'igihugu. Nyuma y'imyaka 5 aburana, urukiko mu bujurire rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 rukuyeho imyaka 20 yari yemejwe n'urukiko rubanza. Rusagara urukiko rumuhamya ibyaha byo gusebya ubutegetsi ari umuyobozi, kubwangisha muri rubanda ndetse no gutunga imbunda bitemewe n'amategeko. Mu rubanza rwe ubushinjacyaha bwavuze ko hari ubwo Rusagara yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda budahamye kandi ko umukuru wabwo ari umunyagitugu uri hafi kugera ku iherezo. Mu rubanza rumwe General Rusagara yarezwe ibyaha bimwe na muramu we Colonel Tom Byabagamba wigeze kuyobora umutwe w'abarinda umukuru w'igihugu. Uyu yari yakatiwe imyaka 21 mu rukiko rwa gisirikare, ariko mu bujurire igihano kimanurwa kugeza ku myaka 15. General Rusagara yakoze imirimo myinshi mu gisirikare. Yabaye umusirikare uhagarariye u Rwanda mu biro biruhagarariye mu Bwongereza. Uyu yabaye umukuru w'urukiko rwa gisirikare ndetse aba n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo. Inganda zikora imodoka ku isi zasabwe gutanga imisoro ya 25% ku modoka hamwe n'ibyuma by'imodoka bijyanwa gucuruzwa muri Amerika. Bamwe mu nkoramutima ba Amerika mu by'ubucuruzi bashobewe. Ni inkuru ya Nick Marshall mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Vyinshi mu bigo bikomeye bishora imiduga hanze byari vyizigiye kudohoregwa mu bijanye n'aya mahera y'inyongera agereranywa n'ikori, ariko vyatengushwe kandi mu buryo budatangaje kuvyiyamiriza kwakomeye cyane. Umushikiranganje wa mbere mushasha wa Canada Mark Carney yavuze ko ari igitero kigabwe ku bakozi b'abanyekanada ngo kandi bibangamiye imigenderanire y'amateka isanzwe iri hagati y'igihugu ciwe na Amerika. Umukuru w'urwego nyobozi rw'ishyirahamwe rya Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko ibi biciro vy'inyongera ari amakori mabi ku rudandaza kandi ko yunyura ibintu ku baguzi. Hagati aho umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani avuga ko yizigiye ko igihugu ciwe kizodohorerwa muri kazoza, ufatiye ku mpamvu yuko Ubuyapani ari cyo gihugu ca mbere ku isi gishora amahera menshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imbere y'ibi biciro vy'inyongera muri nondwi, ikigo ca mbere mu guhingura imiduga mu gihugu ca Korea y'Epfo Hyundai catangaje igishoro c'imiliyaridi 41 z'amadolari mu mahinguriro yaco muri Amerika, ibintu vyakiriwe neza cyane na Donald Trump. Umukuru w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze yuko Ubufaransa n'Ubwongereza ngo bayoboye igikorwa cyo gushyigikira Ukraine mu gukumira ibitero by'Uburusiya mu bihe biri imbere. Ibyo Macron yabivuze nyuma yo kwakira i Paris inama yahuje umuryango w'ibihugu by'Uburayi n'abayobozi b'umuryango gutabarana wa NATO. Perezida Macron yavuze yuko ubwumvikane bw'inshuti z'Uburayi zose butagombye gutuma ibyo bibaho. Umukuru w'Ubufaransa yavuze kandi yuko ibihano byafatiwe Uburusiya bitagomba gukurwaho kugeza igihe ihagarikwa ry'imirwano rigiriyeho. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer yavuze yuko Uburayi bwashishikarijwe ku rugero rutigeze ruboneka mu myaka 40 ishize. Reka noneho duhe umwanya abakunzi b'ikinamico Urunana. Duherukana Dina afite ikibazo cy'abazasiganiriza agiye kubyara. Cyarakemutse se?
rero icyizere cyo kwegukana Chris kiragenda cyiyongera. N'urunana. Ndakubwira ko narakaye ugaseka busho. Ariko sindaguseka koko. Umuntu uzinze ko ntanganyiriza ko wibagiwe kurumva ari jewe mazinda yakwibagije koko Kankwa. Muri iyi minsi rwose sinzi ikibazo mfite. Sigaye nibagirwa bikabije. Kubona nibagirwa ibintu by'ingenzi dutezemo amakiriro. Ngo amakiriro? None amakiriro kize. None numara kuba umuyobozi w'abantu bayora imyanda muri Nyarurembo yose ntibazajya baguhemba. Sinumvise se kuzajya uyora niyo kwa muganga kuko ngo nayo habayo imyanda ihumanya. Nibyo, imyanda yo kwa muganga nk'imiti yarengeje igihe n'ibindi bikoresho bitagikoreshwa burya nabyo biri mu myanda nyine ihumanya. Kandi yanateza impanuka kuko nk'umwana aguye ku miti yarangije igihe akayinywa burya yamuhitana da. Nuko rero none se uzayihavanira ubuntu ntibazaguhemba busho. Bibaye ngombwa ko umuntu abona ako kazi rwose. Oya. Ese ko ushaka kunjijisha? Ariko se nkujijisha kuko nkujijishije gute koko? Kubivuga nkaho udafite amakuru kandi twarumvikanye ko ugiye kubikurikirana uwo mushinga wawe ukajya mu bikorwa. Ariko noneho ndumiwe pe. Ariko wumirwa iki? Ahubwo ndakuvumbuye busho. Ariko se umvumbura ngira. Umvumbuye ngira ni koko. Wowe twatangiranye umushinga ubonye ugiye kujya mu bikorwa urashaka kunyigizayo ukawukora wenyine. Ariko narumiwe koko. Kandi rero icyo nanga nukuseka kandi mbabaye. Ariko se gukiko baje ni iki koko? Kuko umushinga uvuga naguhejemo ntawo uhari kandi ntiwaba uhari ngo ubiyoberwe. None se busho. Ndakumva. Ko twavuganye ko ugiye guhamagara ugasobanuza umaze kuvugana nabo warambwiye. Nuko nawe twavuganye. Muranyumvira uburangare bw'uyu mugabo ubwo byakugendekeye bite koko? Kuki utabahamagaye busho? Ariko ntabwo narangaye rwose. Ko namuhamagaye se ntanyitabe ngatekereza ko wenda bwo ashobora kuba ari nko mu nama ko nayivamo akabona ko namuhamagaye namuhamagaye nkategeza ngaheba uragira ngo ngire. Umuhamagare rero hataragira umuntu udutwarira umushinga. Ndangije kwitegura tugende papa. Wowe se kandi uteye uturukaye? Papa yari yambwiye ngo nitegure rampa rifite ngeze ku ishuri. Genda oba. Genda n'amaguru so ntarabona umwanya. Ngo ngende n'amaguru kandi wambwiye ko mari ifite papa. Oba. Genda n'amaguru rifite nzayiguhesha. Ariko rero mama nawe uramvangiye rwose. Ngaho busho ongera uhamagare. Hamagara turi kumwe numva igisubizo baguha. Niko nuko turangira aho waguriye rwose uwo mubavu humura neza reya. Iyo umuntu azi kwitaba abizi isuri cyane rwose pe ndakwemera. Maze rero wambaye na neza. Mbese mva nako sinzi rwose uko nabivuga. Nuko nyine Imana yanakwihereye kuberwa. Ariko isuri nawe umenye iyo umusore nta mukobwa wari kugukira. Abakobwa beza nkawe bari kuba bagowe ibyo. Nizere ko rwose muri busohokana ariko. Ntago wakwambara neza gutya ngo witere umubavu uhumura neza utyo maze ngo ugiye kwigisha ye. Harewe. Niho ngiye pe. Ngiye kwigisha gusa. Gusa reya? Ubu ugiye kumbwira ko uyu munsi wose nta hantu uri buhurire na Chris. Sorry. Karame. Aho umutego wanjye ugeze ukurura Chris. Guhera mu gitondo mba ntekereza ko butarinda abwira tudahuye. Wow. Bimye neza we. Niko. Ifisi iragenda isatira urushundura. Urabona yenda kugwamo neza neza. Rwose sigaye mbona nyibonamo mba niteguye rero kugira ngo nta ntungura akambwira ko turi buhure nyine duhure nkeye. Yes my girl. Sorry, uvuze icyongereza? Rega ntuzandebe ngo ugire ngo sinizereya. Amashuri yanjyayo 6 nyibitseho di yisumbuye. Koko. Siko ntari mbizi urantunguye pe. Urashimishije cyane reya. Umpaye amakuru meza pe. Umva iki gitondo kirandyoheye byumve. Ubu noneho twakwizera ko yarumara inkwi twayihigitse rero. Nibyo. Bye rangwida n'umwirato wawe ngo ikigo nderabuzima ni icyawe. Umva
aho tuzahurira nzareba uko agenda yikunje afite isoni nk'impyisi bwa kera itaragera mu isenga yayo. ariko sori na nawe nyamara rero reya umva komeza ukora umuti kabisa. komeza ukora umuti Chris umukubakube umuhate urukundo umwibagize nyesi burundu maze rangwa idamware we. ariko se ubundi umusore yareba umukobwa mwiza nkawe akongera koko akareba gutanyesa ashaka ikiburi. ubu se ko atakwitaba. halo muri bande tubafashe iki? ni Bushombe Yohana Mariya Vianney w'inyarurembo mwari mwampaye nimero yanyu. yego ndakumva Bushombe we. ye rero mwari mwaje nangaye wacu nyarurembo kudusobanurira ibirebana no kubungabunga ibidukikije. yego nuko tubabwira ko dufite ikibazo gikomeye cy'imyanda ihumanya rwose n'imyanda itabura, mbese nk'imiti yarangije igihe, telefone zishaje, radiyo n'ibindi, mbese nk'amacupa anyanyagiye mu bantu ahantu hose. ndakumva rwose Bushobo. nuko rwose kagira imana. ubwo rero jyewe nyine nka enjeniyeri nari nahise ngira igitekerezo cyo gushinga mbese kampani ngakora akazi ko gukura iyo myanda ihumanya mu bantu, mbese mu baturage baba b'inyarurembo cyangwa nyine mu nkengero zayo. wowe si iyo kampani usanzwe uyifite Bushobo? yewe ntayo mfite, ni igitekerezo nagize. imyanda nk'iyi ihumanya rero ntabwo itwarwa n'umuntu uwo ari we wese uko abishaka n'uko abonye. hariho kampani zibifitiye ububasha. ngo zirahari? zirahari rwose. ntabwo umuntu yabyuka uwo munsi ngo avuge ko agiye gutwara iyo myanda, kuko nk'uko wabyivugiye ni imyanda ihumanya. niyo mpamvu rero igomba gutwarwa n'abazi uko bayitwara banafite aho bayijyana. mwana yanjye we, none se ko inyarurembo hano rwose ko iyo kampani uvuga tutarayibona? mwampaye rwose amahirwe nkabyikorera rwose, kandi ko ndi enjeniyeri rwose n'ubundi rwose nabishobora. nakubwiye ko atari ugupfa kuyora iyo myanda uko umuntu yiboneye Bushobo. ariko ngewe rwose iyo kampani nihananira, niteguye rwose kubikora neza nkayishinga. ako kazi rwose ntigahabwe abandi, ndabizi ko nabishobora. ndetse niba hari n'icyo rwose bisaba nko kubanza rwose kukureba, yewe nabikora ariko rwose nkabona ako kazi. Bushobo, niba inyarurembo mudafite ababifitiye ubushobozi baza gutwara iyo myanda, ndibuka rwose ko hari inama nabagiriye ubwo nahazaga. warayitugiriye rwose yo kwishyirana abana badashobora kuyigeraho no kuyikusanya tukabimenyesha ubuyobozi. gusa nyine umuntu yakwihangira umurimo nyine akagerageza da. ibintu byose bifite amategeko abigena Bushobo, si ugupfa kugerageza rwose. erega buriya umuntu yareba uko akugenza, mbese nyine akakurebera nk'inyoroshyo rwose. ubwo se ntabwo wamufasha kubona ako kazi koko monsieur? mbega ngo ndakasirwa. uvuze ngo iki Stefa? ntacyo da. garuka se nyine ugiye utariko. rwose sinari namenye ko ari wowe wicaye aho ngaho, sinari guca aha ngaha rwose. ayiwe njaza no kwishyuza umukiriya nahaye amandazi mu gitondo, none imana ingiye neza ndakubonye. kwiki nawe se usigaye werekwa na de ko imana irakunyeretse? simvuze ko imana yakunyeretse, mvuze ko ingire neza nkakubona. uranshakaho iki se kandi? kuki ushaka kwitwara nk'aho tudafite umwana ariko Stefa? ndabiyobewe wese. none se kutaza kumutwara kandi nakubwiye ko ugomba kumusigana nagiye kubyara. ubu nubona ko igihe icyo ari cyo cyose nshobora gutungurwa. ntabwo nabyemeye ariko. okay, niba utemera kuza kumwitwarira ndamwizanira iwawe. ugize ngo iki? ndamwizanira iwawe mpamugeze nuko nkubwiye. ndakwiyamye na de. unyiyamase unyiyamye. ndakwiyamye rwose, sinshaka rwaserera mu rugo rwanjye. ayiwe ntushaka rwaserera. nari maze kabiri nifitiye amahoro, uramenye utandeza Nyiramariza. arewe none se urumanza ajya kwa muganga kubyara nkasiga umwana wanjye wenyine nk'adafite se? sinavuze ko ntari se rwose. none ariko ndagusabye utibeshye rwose ngo ujye kongera guhangana na Nyiramariza. nakubwiye ko kugira ngo ntumve ntafite aho nsiga umwana wanjye. niba utaje kumwitwarira ndamuzana iwawe, kandi rero wikomeza kunkangisha Nyiramariza. none se umwana wanjye ndemeza nta burenganzira afite kwa se? niko sha ndaguhamagara ukitabisha amaguru nta soni nk'imbwa. nakumvaga ariko papa. umva mbese niko kaze ibi ni ibiki koko? none se ko nanjye nari mari nyine bamuhoza barangaye bigenda bityo.
wowe na murumuna wawe muzajya mugira kurara munyara mu buriri. Urambeshye papa, nicize irungu waraye tunyarira tuwagira. He, none kuki wanitse ibiryamirwa ntubyanure bikaba byanyagiwe? Babarere nagiye gukina ndibagirwa. Imvura yaguye nabi. Wagira ngo hari akandi kazi wari wagiyeho. Ubwo nyine nuko byotesha tukareba ko byumuka. Kankamure nde makabyara mwaka nakaga mpuye nako rwose. Mugire kurara munyarira mwabana. Ariko ubundi nkubaza papa. Urambaza ikisi? Nako nguwo umuti w'iki kibazo ufite. Mbese nituzongeye kukunyarira. Umuti nyabakikaze. Wisubire mu cyumba cyawe na mama urebe ko ari aho uri buhure na Nshizirungu. Kandi wa mwana we wigize inshinga amatwi. None se undi kwasize mama mu cyumba cyanyu ukaza kurarana natwe. Ndakwiyamye umunwa wawe kandi kaze, ndakwiyamye. None se sinumvise mama avuga ko atakwirukanye. Wasubiye kurarana natwe. Funga uwo munwa wawe kaze, funga uwo munwa wawe. Kandi nkwiyamye wa mwana we. Sinzumva ugenda ubwira abantu ibibera iwanyu mu nzu. Ibiki papa? Ndavuze ngo sinzumva ugenda uvuga uko nsigaye ndarana nawe. Naho ibyumbaza ntibikureba. Mfite impamvu zanjye zatumye mva mu cyumba. Uranyumva neza? Yego. Ego mana we. Uba muzima Stefa? Urumva naba ndwaye. Ibyo birakureba ko wabasha kose ujye kubasha handi. Urabona ko ngiye ibyo ntago mbirimo. Ariko nadi ntakubereye umugabo mubi. Kuki urukundo rwayoyo. Egerayo. Ubu kumeze kurareba ugasanga ibyo ngeye nabitekerezo. Wabuzwa n'iki? Reka. Unyemereye nyamara nagerageza ata. Reka. Nadine usanzwe uzi se muri kumubungu none ahangaha. Abagabo narababonye, narabamenye. Ubu icyo ndeba n'ubuzima bwanjye n'ubw'abana banjye. Urumva? Nyamara abagabo turi beza. Egerayo. Iyo tutahagoboka se aba bana wari kubakura he? Nuko mwarakoze. Nkuko twabivuganye rero. Ubu nditegura kubyara. Ibindi byose nsabwa biri ku murongo rwose. Igisigaye no gusigarana ndemezo. Nicyo kinzanye ariko. Wahisemo iki rero? Kumwishyurira umuntu wo kumusigarana hano mu rugo cyangwa kumujyana iwawe? Kumujyana iwanjye. Umva rero Stefano nkubwira bamujyana wagira. Sinshaka umuntu ucunaguriza umwana. Ayiwe. Ubaye iki ndeme? Impore mana. Ubaye iki? Simbishaka mama, simbishaka. Ese mana yanjye. Ese burya waruharisha ukabutandamukije ndeme? Ngwino usuhuze so sha. Ndemeze umwana wanjye sura kujyana so ngo mbigenze nte koko Simashaka baranuka bakankubita bakanga kumibi. Ntunyumvira? Wabyumvise Stefa? Wabyumvise ibyo nakubwiraga? Ndeme zose sha uragira ngo bigende bite wa mwana we? Kunyuko atagusigaha wenyine. Sinshaka kujya kwa papa banyima n'amazi yo kwiyuhagira iyo mvuze bancira mu maso. Ndemeze wirira mwana wanjye wirira. Ega ni iminsi mike yonyine nimva kwa muganga ahita nza kugutwara sibyo? Hoya mama zagumana njyenyine ariko nagiye kwa papa uragira ngo noneho mama nduti azanyice. Ariko wa mwana we nawe wamenya gukabya. Nadine arakora iki ko Ndemezo yanze gusubira kwa se? Naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
natwe rero turasatira umusozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi, gusa mbibutse yuko mu Burundi ikinyamakuru cy'abanditsi Yaga kizwi cyane cyane mu biganiro bikundwa n'urubyiruko cyahagaritswe by'agateganyo kuva kuri uyu wa kane. Mu Rwanda ho haravugwa urupfu rwa General de Brigade Frank Rusagara wari mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba yaritabye Imana mu ntangiriro za kino cyumweru aguye muri gereza yari amazemo imyaka 11. Inteko nshingamateka y'Ububirigi iyo yahagaritse ibikorwa by'inama y'abahinga yigaga kuri jenoside yakorewe mu Rwanda, ariko amashyirahamwe bacitse ku icumu yabyamaganye. Ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM ryo riravuga yuko abantu bagera kuri miliyoni 28 bugarijwe n'inzara muri Kongo. Ibiganiro byari bihagarariwe na Mark Niyonkuru, buhinga bw'ibyuma twari kumwe na Susan Niferenga kwaye.